Bwana sifiwe. Amen. Ngiye kurara uyu munsi, nkwiriye kurara iwawe. Ayo mahigwe na amahigwe atobona buri muntu uwo ari we wese. Na amahigwe agira gusa umuntu ukiranutse, umuntu Imana yatunza agatoki, ni ugira amahigwe yo kuba Kristo yarari wiwe. Kuba wogenderwa na Kristo ntabwo ari abantu bose. Kugenderwa na Kristo na amahigwe, kandi amahigwe ntabwo azabona abantu bose. Ntabwo abantu bose bazogenderwa na Kristo. Hari abazogenderwa na Kristo n'abatogenderwa na Kristo kubw'impamvu. Bwana sifiwe. Amen, amen, amen. Biba bikurikiranye n'ikintu Kristo yabonye kuri wewe. Biba bikurikiranye n'ijambo rya Kristo muri wewe. Bwana sifiwe. Amen. Ubundi Kristo yaraye ahantu hake. Kristo ntabwo yaraye mu bantu. Kristo yararaga ku musozi. Yatandukanye na se kera. Yavuye kwa Yosefu kera. Kwa Yosefu na Maria yahavuye kera kiri muto. Ubundi yiberaga mu misozi gusa. Yiberaga mu misozi gusa. Aha yagenda asenga, akora ibitangaza, avuga ubutumwa bwiza bw'Imana. Muri iki gihe cyari igihe cya Yesu cy'ubutumwa bwiza cyo kutarara mu bantu. Ni igihe Yesu yari yaravuye mu bantu. Ntabwo Yesu yari akiri mu bantu akizerera mu baturage. Ntabwo byari bigishoboka ko Yesu yorara mu baturage. Yesu gusa ari mu misozi. Ariko biza kuba ngombwa kubw'impamvu kuko yarakeneye Zakayo. Iyo Yesu agukeneye aza kugenderera, azarari wawe. Yesu agukeneye azarari wawe. Bwana sifiwe. Asifiwe sana. Biblia yavuze ngo yari ko atembera. Yesu yari katembera. Yari mu nzira agenda n'abigishwa biwe. Yari ko agenda kuko yari amenyereye kugenda. Akagenda akora ibitangaza, agenda avuga ubutumwa bwiza mu bantu. Ariko ngo agere hariya, Zakayo amaze kumenya amakuru yiwe kuko aje ari mu nzira, aje ari hafi agiye kubegera. Zakayo arareba abantu bahari, agerageje kuja kumureba kuko yari asanzwe aza amakuru, yari yarumvisha amakuru, agerageza ukuntu yocengera mu bantu kugira ngo arebe Zakayo, ariko ntibizakunda, ntibizashoboka. Amen. Kubera yuko impamvu Bibiliya yavuze ngo abantu ngo bari benshi. Amaze kubona kuko abantu ari benshi, aragenda. Bibiliya yavuze ngo aragenda azamuka yurira igiti cy'umuvumu. Aje kurira igiti kugira ngo yitegereze Yesu. Kandi Yesu nta handi inzira yari ihari. Inzira yari munsi ya cya giti. Hagira iruhande rw'igiti niho Yesu yari kunyura. Yesu ageze munsi y'igiti, Yesu ntiyagutambuka. Ntibishoboka kuko Yesu yamaze kukudoma agatoki, yagushizeho ikimenyetso. Ntibishoboka kuko Yesu yogutambuka iyo wakinguye umutima wawe. Bwana sifiwe. Amen. Ubundi Zakayo kugira ngo aje kureba Yesu agira mu matsiko, nuko tayari umutima wari wakingutse. Bwana sifiwe. Amen. Nuko tayari umutima wa Zakayo wari wakingutse. Yesu ntabwo yari kareba maumbire, ntabwo yari kareba amatendo ya Zakayo. Yari kareba uriya mutima wa Zakayo kera wakingutse kwakira Yesu. Amen. Walio na Yesu ni matajiri. Utajiri wao hauna mwisho. Walio na Yesu ni matajiri we. Utajiri wao hauna mwisho. Yesu yari kwareba umutima Zakayo afite wo kumwakira. Yesu ntazareba mu maso ilongi, ntareba ubunini, ntareba ifaranga kuri banki, ntazareba ngo mumeze neza iwawe mu rugo. Yesu cyazareba. Yesu azareba mu mutima indani. Nico cyatumye wa munsi Samuel kwa Yesayi. Bwana sifiwe. Amen. Kwa Yesayi ntiyarebye abagabo b'ibihangange bakuru ba Dawudi. Bari abagabo b'ibihangange, ntiyabarebye. Yesu ntiyababonye. Amen. Kubera yuko Eliyabu akihagera, umuhungu mukuru wa Yesayi akihagera, Samuel yamavuga ngo nuri uko biri kose umuntu amaso ya kimuntu nkaya natwe twaturebesha. Yamye avuga ngo uko biri kose uyu niwe neza, n'uyu Uwiteka yantumyeho. Eliyabu akihagera gusa agitunguka. Bwana sifiwe. Amen. Agitunguka gusa yamavuga ngo
Imana yambibwira Samweli ngo ntabwo ari uyu nguyu ngo namugaye. Imana iyo yagaye zivuga. Amen. Kandi ntakindi Imana isigaye abanyarusaha gusa. Imana igaye abanyarusaha ntizishorerana nabo. Bwana sifiwe. Eliyabu Imana yamivuga ngo ndamugaye. Uyu mugabo namugaye. Haza uwa kabiri Imana iravuga ngo uyu kandi nawe namugaye. Uwa gatatu Imana iragaye. Uwa kane Imana iragaya kugeza kuri Dawudi w'umunani. Bibiliya ivuga ngo Dawudi yari umuherezi w'umunani nka Yesayi w'umunani, umwana w'umunani. Wanyuma suka niko abaringana bazavuga ngo ni suka nyuma. Bwana sifiwe. Niko bimeze abakristo ibyacu biza nyuma ni matangazo. Tuduharugwa mbere ibyacu biza biturabizanye nyuma. Bwana sifiwe. Nico cyatumye Eliya igihe Eliya agiye gusana igicaniro yamye avuga ngo ni mubanze bobanda mubanze. Bwana sifiwe. Yamavuga ngo ni mubanze mwebwe. Bararira guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. Eliya wanyu araheruka. Bwana sifiwe. Nico gituma ivyisi bibanza titwoboneka titugaragara. Abafite Kristo tibaza bagaragara ni nyuma mu matangazo. Kandi muzamureka tubyishimire kabisa. Muzamureka tubyishimire. Ba Eliya babinyuzemo, ba Dawudi babinyuzemo. Dawudi yaje nyuma muhereze. Dawudi yaje nyuma umuhereze inyuma. Eliya nyuma yaje nyuma aza gukora igitangaza cy'Imana. Gideyoni yari umuherezi wa nyuma kandi uciye bugufi umukene. Niko yari kavuga ati jewe umuherezi kurabona jewe ndi umunyembaraga gute umuherezi mu rugo kwa data impunzi arisuzugura arigaye. Ariko Imana yamivuga ngo ni wewe nabonye yonde na moni kabisa. Bwana sifiwe. Imana tizireba nk'abantu. Niko zagendeye Zakayo aja hejuru y'igiti arurira. Imana bigere musi y'igiti Yesu Kristo arunamuka abwira Zakayo ngo ururuka uyu munsi kuko ndi wawe ndi umushitsi ndarahi wawe nakolana ipanda yo ndarahi wawe. Imana Bwana sifiwe. Imana tizica kumukiranutsi. Niba witeguye, niba umutima wawe witeguye kwakira Imana uyu munsi Kristo ararahi wawe. Bwana sifiwe. Kristo ntazarara gusa ari mu misozi ntiyarakirara mu bantu. Ariko biba ngombwa kubera umutima wari ukinguye wa Zakayo. Yesu biba ngombwa ko ararayo. Kubera umutima wari ukinguye. Iyo wakinguye umutima Yesu aza kugenderera. Yesu ntiyogenderera umutima udakiranutse udakinguye udaciye bugufi utihannye. Uwo mutima Yesu ntazawutahamo. Azatahamo umutima ukinguye ukiranutse. Niwo mutima Yesu azatahamo. Nero bene data nimba witeguye kwakira Yesu kingura umutima. Yesu ntazareba amafaranga n'ibindi no kwambara neza n'ishusho n'isura n'uburanga. Yesu sizazareba. Yesu azareba umutima ukinguye witeguye kwakira. Yesu akarara urugo rukinguye, urugo rufite uwo mutima nibwo Yesu azarara mu singo zose nguko twese duturanye. Oya Yesu azarara mu rugo rwakinguye umutima rwakiriye Imana. Jambo ry'Imana ridufashe kandi ritugaze. Amen.